Dimela mohira o amohela ditaba tsa Sesotho thapameng ena pele ke dihloho tsa tsona. Dikereke ka ho fapana naheng di tshwere ditshebeletso tsa bofifi tsa Moarekabishopo Desmond Tutu. Dipapading di Proteas di phutla ka mokotla o metsi papading ya tsona le India Super Sport Park. Ditshebeletso tsa bofifi tsa Moarekabishopo Desmond Tutu di tshwere dikerekeng tse fapaneng ho phatlalla le naha pele ho letsatsi la phupu ya hae ya semmuso ka Moqebelo. Ho tloha hosane ka hora ya borobong hoseng ho fihlela ka hora ya bohlano thapama setjhaba se tla fumana monyetla ho boha setopo sa hae se tlabeng se beilwe St George's Cathedral Cape Town. Sena se tlo etswa nakong ya matsatsi a mabedi ho qoba sutlellano. Ho phetisela ka ntle ho lehae la Moarekabishopo ya seng a iketse boya batho wa kereke ya Anglican Emeritus Desmond Tutu le Orlando Soweto. Setjhaba le dikereke tse fapaneng se tlile ka bongata ho tla keteka bophelo ba moitseki enwa ya neng a le kgahlano le apartheid. Baahisane ba hae ba mohlalositse e ne e le monna eo e neng e se fela molwanela kgotso lefatsheng ka bophara, empa e ne e le motho ya neng a hlokomela bafumanehi a bile a kgathalla batho ba bang. Babu Tutu no Mam Tutu magu December time, they used to bring groceries. He used to look after the elders. So abantu abafana nabo githi kubuhlungu sigcwele inyembezi. Kodwa bathi umuntu okholwayo ikholwa lihambele enkosini. So usebenzile, he have run the race. Orlando Soweto ke mo Tutu a ileng a phela teng pele a falela Cape Town mona ke mo a sebeditseng ka thata e le moitseki. Mayor wa Johannesburg ngaka Mpho Phalatse o re Soweto le lefatshe ka bophara di lahlehetswe ke motho ya ileng a tela bophelo ba hae a thusa le ho tlisa kgotso lefatsheng. They sought to show us how to build bridges and not to burn them. And today I ask myself, will we continue building those bridges? And will we stop burning the bridges that they've built? I worry today when I see racial polarization, not only in the city but in this nation. I worry when I see polarization across socioeconomic lines. I worry if we are ready as a generation to start rebuilding the bridges that many of us have destroyed with our own hands. Molebedi wa kereke Anglican e Johannesburg ya seng a beile meja fatshe Peter Lenkwe o re Tutu ya hlokaetseng a le dilemo tse 90 o ne a sebetsa ka thata matsholong ohle a hae mme kabelo ya hae e tla hopolwa haholo. Those of us who have known him and walked with him know the pain of losing what we call a true soldier of Christ, in the very, very deep sense of that. And so we want to salute our dear Archbishop and say, rest in peace. Tshebeletso ya semmuso ya lepato la Archbishop Tutu ya category 1 e tla ba ka Moqebelo Cape Town. And now Ka ho le leng tshebeletso ya bofifi kerekeng ya St Peter's Anglican e Bloemfontein Phutheo kitikile bophelo ba Tutu mo dibui di boletseng a ne a sa dumellane ditlwaelo tse sa ananeleheng e seng fela tsa borabe empa le tsa tumelo. Dibui tsohle di boletse hore Archbishop Tutu ke motho ya neng a nehetse bophelo ba hae ntshetsopeleng ya botho. Ba boletse hape hore e bile mohlala o motle hlakoreng la tshwarelano kgotso le toka. Archbishop Tutu knew that he would go the way of all the flesh. As the Psalm 90 reminds us, our time here on earth is 70 years.
pelong yaka o tla dula le motho ya neng a tseba ho etsa hore ha ho le monate a tshe o na rata pina ha ke le tje ke le mobe ke le ya khese ha o bo mone a sa you know you then that for me that inele engwa dintho tse kholo every time ha motho mo hopola that smile ya khutla e etsa hore o re a motho ya tsibile modimo ya nang le modimo Seroki sile sa mo hopola ka ho mo phafa Father, priest, call him what you will. Few people have achieved such a global acclaim, adulation, and reverse on their lifetime. His courage, tenacity, strength, wisdom, humility, forgiveness, respect, integrity, and share will power a hard act to follow. Moifo wa mmuso wa Freistata o dile teng lona. We'd like to bow to a fearless fighter for justice and peace. To Melia and the entire Tutu family, thank you for sharing the arch with us. To the Anglican Church, your loss is our loss. We dip our banners in honor of the last peace laureate of our beautiful motherland, South Africa. Lala Mutolo Tata, Ukazo, Ulfisi. Archbishop Tutu o hlalositse hape e le motho ya neng a le sebete mme a bua phatlantshotho le ha ho tlua hlakoreng la tsa dipolotiki. Thabo Katsande, SABC News, Bloemfontein. Letona la sepolesa Pekicele le tshwengwa ke boitshwaro bo sa thabising ba bakganni ba kannang bahleutsi. Cele o ne a le letsholong la ho hlahloba tshebetso ya mapolesa Richards Bay ka leboya la KwaZulu-Natal. Palo ya batho ba matsatsing a phomolo ba etetseng dibaka tse mabopong a naha e qadile ho nyoloha. Letona la seponesa Bekicele le etetse tse ding tsa dibaka tsena KwaZulu-Natal ho lekola tshebetso ya sepolesa le ho hopotsa batho ba matsatsing a phomolo ho itlhokomela le ho latela melawana ya thibelo ya COVID-19. Bakganni ba ditekesi ba re ba thabetse tshebetso ya sepolesa. So far so good. We haven't had any complaints so far. So yeah, drivers are behaving. Letona le re le ngongoreile haholo ka boitshwaro ba bakganni mebileng le phaella ka hore hona jwala ha bakganni ke bothata bo boholo. We are much better at this time when it comes to the crime situation than the other previous year, and we hope people keep it that way. But people, they did raise issue, especially at the mall, that why don't we close alcohol? And I say no, that you have no business to close alcohol. We hope people, they should behave rather than closing alcohol. It should be people that behaving. Tale o re sepolesa se tla tswela pele ho bonahala mebileng ho leka ho lwantshana le bakganni ba kgannang ba nwele. Lefapha la Thuto Mpumalanga le na le tshepo e matla ya hore barutwana ba matriki provinceng ena ba sebeditse hantle dihlahlobong tsa bona. Tebello ke hore sephetho se tla phatlalatswa isao ka la 21 Pherekgong University ya Mpumalanga. Ho lebellwa ha sephetho sa dihlahlobo tsa matriki ho tswela pele mme barutwana ba ngongoreiswa ke nako eo sephetho se tlang ho phatlalatswa ka yona. Lefapha la Thuto la province le na le tshepo e matla ya hore sephetho sa dihlahlobo e tla ba se khotsofatsang. We wish that everyone can make it. We had the biggest number this year, more than 69,000 full-time learners. The expectation is that all of them must pass. Ho sa le jwalo mokgatlo wa naha wa taolo ya dikolo o ananetse qeto ya Lefapha la Thuto ya ho phatlalatsa sephetho sa dihlahlobo isao. Fortunately, on the 24th of December, we had a meeting with the department nationally where they were trying to fill us up on the processes that they have undertaken as a department. And during the process, we were marking, and then, I think we agreed on a number of issues. All that is, we are just waiting to allow Malus to do their moderation and all these other processes. Lefapha la Thuto le ipileditse ho batswadi ho tswela pele ho tshehetsa barutwana nakong ena eo ba ntseng ba lebelletse sephetho sa dihlahlobo tsa matriki ka yona.
ha re bona hore mebaraka e sebeditse jwang ha JC e kwala hore ya bohlano. Ranta ya fokola papisong le dolara jalo ka kgwebo e tsamaya ka monyebe bekeng ya ho qetela ya selemo. JC kwezi dia di sebeditse hantle. Dithekong tsa thepa mebaraka ha ya sebetsa hantle moo ho na le tshabo ya hore tlhoko ya oli e tala brand e ka nna fokotseha ka lebaka la mofuta ona o motjha wa coronavirus. Di-Proteas di hloka dirane tse 211 ho hlola teko ya pele kgahlano le India letsatsing la bone la teko ya pele e bapallwang SuperSport Park. Di-Proteas di phethetse letsatsi la bone bana le dirane tse 44 ba lahletswe ke diwikhete tse 4. India e beile mokolokotwane wa dirane tse 350 kapa 305. Batsman e bulang papadi ya di-Proteas le Eden Markram o tswile a ena dirane e le nngwe fela e le ha di-bowlers tsa India di ne di mmeile tlasa kgatello ha re bone dintlhakgolo. Beautiful. Shami has his man. He's worked Aiden Markram over in this innings, in this over rather, and the South African opener is gone. Edge and taken. Oh my goodness, the resistance comes to an end. Gone. Looking to leave one that came back at him. Dibile ka lo mohi o ka bela fumana ditaba tse ding tsa rona ho YouTube ka SABC Ditaba le ho Twitter ho @ditaba_dikgang. Bolipi ba latela kana mane tshehla ha re be re kopaneng hape selemo se tla mahlohonolo a selemo se setjha. Happy Madame Sabli Pila Phillips Magajana Shibli Hona Mapopa Kapapo Prima, who will have a caro capa, Shabala Hot Placibility in Tefellor, how she be like a Kabahoya Jacatico, who Lafita Honaka Predators, Mamlo, who Talbella Platin as a Matasal, who Sunny, Placimata di Calabella Honalbu, Carolical Buapurima, Hona House, and the Cacareza Hona Hoteven, who Tajaka Rocabe, Hembas, Shibilona, Catulin Hetilia Honaka Haroka Palabua, Etabella Falama Fasana Ajatin Duma, as a Shibila Honaka Haroka Prima, who Tajaka Haro Cabeca. Killer letting Utlabe City Pulacelibulets, Bababli, Pipa will by the Communisa Hore, as a Shibla Honaka, Jonas Becker, Shibla Honaka Harry, Ulimpopo Hotajala Honaka Harry, Lehum Bomalanga Hotel, who needed Pulazen at the high sale, they are Hamadima, Simbajano, Hotakilo, Horror, saying, Hotato, Futumale, Burbana, Hassan Shibla, Freibeck, Hotajaka Kimbali, Etabella Shumelem, Imitanaka, and Passage like a talented thing, Kaharo, Hokapa, Lebo, Hotat, Obati, as a Shibla, Jonas Becker, Luanaka Pretos, di dengo comilero ho tla tlo futhumale hona ha sala re shebile ka credoko hona ka komane le dengo hlakilero dengo tla tlo futhumale fela ho sa enkae Lady Smith le Peter Marisbeck ho hlakile le dengo tla tlo o iphole fela ho sa enka ha se tse shebile boholo bana ha dengo hlokomile hore ha di khrati di phahama o tla tlo tshisi hona ha sale ha se tse shebile hona ka Kimberley ho tla jalo ka Fakrene tsa tselo ka Bloemfontein Masukulareng ho hlokomile hore tla tlo tshisi hona ho ntshang kona bodibeng ba boetse bolibudi di hakalo ha ibe etso khotsa